Lam sufiro hain hai nai tongai tifra hastini jotto tako bokusong tini norong bagai hain hai belaikan nangkongmani tifra hastini no katal job notification tui fai pijak tini no video bising tini rok saimai pnai oro apply kanyan bagai norong education qualification besak nangnai tai o jagai age rok besak jaka besak jora theka besak jora apply khlaimanai obrong no tini sangsaimannai vacancy details rok salary details rok obrong no go friend single rekari senglainai video digno sangsaimannai filia notification bron simang hoka notification khromani o dead dog bufro rzaka obro busang tabuk saimalanya puljabun nalinyai gufriend no rok nogu tongo jaga clear webin sirika mongke tifra university o job langjangnai o jaga notification kor payment date ke norok nogu tongo mongke 20 tarik 12 2024 tarik o notification release clear ka friend song girlfriend o jaga mo permanent job ngai norong bagnai tifra sa salaburi joton apply khaimene o jaga wa je qualification jori graduate khlaijak tai 10 pass ngjak norong bagi bo jaga wa vacancy job tong gop sang pulyana linya o jaga notification ni je details je ramani post ni obo gandar nugui tongo jaga assistant mo norong nugui tongo mo group bini o jaga wa norong nugui tongo total post tai o jaga wa you are obusuk vacancy phaio ke OBC SC ST o bhage joton bangai category wise vacancy kaisa kaisa details ri ka friend song goron norong nugui tongo number 2 o omonga kai laboratory assistant o jaga wa norong nugui tongo total o jaga wa tinta vacancy phaisa ko yaun bisingo sini ST rong bai kaisa tongo o jaga norong nugui tongo o bhage na norong o jaga number 6 ko tongo mo kokni o jaga bo sini tifra sarong ni baganai oro 7 7ta o jaga vacancy phaisa ko jak tai abhage norong nugui tongo jaga laboratory attendant abon bagai tongo total 6 ta ongkorka abon bisingo sini ST rong bago jaga bo 2ta vacancy phaisa ko jak go bhage norong nugui tongo kaisa kaisa o jaga jotno category wise o jaga norok nugui tongo vacancy busuk phaisa ko jak tai post ni bung rok gabon pore sung tabung nalinai truk to yang tola digi o jaga norong nugui tong piro oro kaham ke tebo kaham ke sirjak friend song norong nugui tong moke norong nugui tongo jaga mokha kai norok bufur simi apply khlaimanne o date rok nobrok sirika oro apply khlaiman sin norok online bisingtui among ka 23 12 2024 o din simi norok no oro apply khanyan bagai borok date dirika tai last date bori rika obon thik tolono norok nugui tongo moke 22 tarik January 2025 jorotoi norok no time jakoro apply khlainani bagai bo friend aboni pore norok nugui tong phra o saka obon thik saka norok nugui tongo application fee nangnai oro apply khlainani bagani friend song obon ke norok nugui tongo alada alada babi rajak jaro oro belonging to SC tai ST category borok no oro 500 application fee nangnai ni bo sanka friend song tai oino candidate borok no gor sanka jemon general OBC o hai candidate rok go jaga wo bro application fee nangnai 1000 taka o hai ke borok oro clear bebe jotono kam ke re rekha details ke friend abon thik tola sing khain hai nali fine o jaga nor noi tongo norok apply khlainan bagai bo website thangi apply ma khlaini obrong no borok re rekha kor nor noi tongo online application oro norok ni je apply khanyan bagai website jaka omke website no thangani apply ma khlaini friend song gabon sakate ekse tongpiro website o website thangi binor apply khlaimannai o bhakina borok oro clear bebe jotono no oro saklai ridekha je apply khlainai norok no friend abon pore hain hain norok no tongpiro on tik tulam mohang kai o jaga norok no kaisa o jaga writing test na hajangnai o date dok norok no tongo 15 tarik February on hajangnai tai omo din ke Saturday klaio tai 16 tarik February bo tongo obo kai norok no tongo Sunday o klaio ken norok no norok ni roll number hisabai norok no jaga bobo dino bobo post ni norok apply kai ka obrong no tini brok exam norok no hajangnai on duita date de mani o din friend abon pore hain hain norok no tongpiro on tik tula jenrok admit card nanani obong ke bufro mannai bahke mannai bo sirka friend song admit card nga kain ro email ni bisingti mannai omong ke 31 January 2025 oboni 31 January oboni pore norok email ni bisingti norok ni admit card rok norok mannai obo haike borok send khainai norok ni email ni bisingtui progoro clear webo share ka friend song norok noi tongo norok ni writing test ni baganya friend obrok norok kam ko saiman ka o je exam na thango apun norok admit card langi ma thanai obrok oro jotono kam ko sirjak tai aboni pore norok oro apply khainyan bogi norok qualification busuk nangnai bo post ni busuk education qualification sanjako busung tabu kaham ke clear webo saimlani friend song norok noi tongo jagong ka name of the post oro sirka assistant ni baganya muka education qualification sanjako jagao bachelor degree jori norok kebo
BSc BCom hai mane je kono jagaon rok je kono stream tin jorin rok graduation jangkan rok apply claimant nai opus rok ni bagai bang friend obon pore thik tong piro laboratory assistant obon bagai boro ke essential qualification sanjaka norok nugui tongo sorry te kaisa nong san pugui thangka amkai norok neuro age limit botongo norok nugui tongo ro 35 years or tin rok na age limit jaka jare ST SC borong te age relaxation mannai friend song oba he borok borok oro seirka obon pore norok nugui tong piro norok jaga computer norok ni knowledge botong nangnai oba hai rok borok sanjaka norok nugui tongo obon pore laboratory assistant ni bagai oro tongo number 2 moka essential qualification song semalai oro bhaina ge bachelor degree nango friend song tai oro minimum 2 year of working norok je bachelor degree mon pore medical laboratory technician jodi tuni ke bachelor degree claimant pore norok ni work ni experience 2% dong norok apply claimant nai abo hakina norok nugui tongo norok ni ojago age limit bo 32 years jotin rong dei jaka friend song oba ke borok oro clear webinas norok no bo post ni basic education qualification tai tam nang na borok saklai ka nga friend awon pore hain na lifini songo jago tebo nangkong mane oro tep tongo oro hindi typist rong ni bagu rika tai number 5 angka lower division clerk obon bagai oro basic education qualification norok nugi tongo oro hain bachelor degree sanjaka oba ke norok oro english by typing norok type ma khane 35 word per minute oba ke norok no sanjaka tai hindi by oro rejaka norok obo kaise joto kaham ko naithengji tai norok no jago proficiency in computer operation ni bo norok ni jago certificate nangnai friend song ge friend or norok nugi tongo han hai age limit dui jaka bon tik tolong 32 years aso norok ni age sing jong no apply ke man pore cook ni tongo jago number 6 make 10 pass sanjaka friend song tai ITI jog ni bo tongo norok kaise norok puri ni different song goba hai kana or tongpiro MTS hai goba multitasking staff ni bo jaka essential qualification koro sanjaka 10 pass ngano norok apply claim nai multitasking staff rong ni bagai ga friend oro norong jong kaise jot kaham ke oro details reja rong kaise santali belaki video logi man abon bagai nai gaban pura oro general term and condition nok pore ni manote ba kaham ke oro details omon somde sai man musungke ga friend song on person yang tiap terus na komon details song nai thale nai yang tiap na komon tong ga song abrong tiap kaham ka sai man la nai ga friend yang go tatai kri kha khaklayo oso jortinyo o notification reja kha ke friend song jode ke notification download claimna musung tong ka na video description bo thangin ro notification download claimna tai telegram channel bang notification publish clairona tai whatsapp channel bo nong no notification publish clairona ga friend song ro buti thangai bon ro notification download claimnai ka am hakin ro sob somay ana logri tongdi tini sik joran ro ano logri tong no belai ken pipeline hambai oba hakin national bising ro na komoni sob somay na tifra hasin government job notification tai bar ha kotani government job notification je profile apun ro sob somay na update mane tongnai login hong friend aun bagai channel subscribe kai tondi bell icon press kai tondi je frang video upload kai apun ro सबसे second notification ngna mane tongna bagai hinga tini video asung sinai naro pachek jor nai tong bain ro pipeline hai belai keno hambai